Jong thana da pheng ha lam ping goal an khung datlat mai an sipur hi su narim chang an nei do nem su thei do nem peka wala felan goal o lo tia pet chelo o van trove goal kan mutlat mai wa han moi te lu le pekan an sipurna goal moi de mai free kick trainer on khung ani in khelmek te hi Grassroot Kawnpui le KZFA Kawnpui te nia jersey pol ha te hi KZFA Academy Kawnpui jersey ring ha te hi Grassroot Kawnpui te ni top 4 in khel an nia tun hi match ni na ani league Kawnpui khel chi ka chun zo to an soi to thinangin majdanga te top 4 in khel a hianin tun hian match ni na nia khel ma sa khanin Grassroot Kawnpui hianin point khatan nei to a KZFA te hianin point la nei lo ni winning khel poimo khome derby match an ber mai Kawnpui Academy thave ve Green man run pechong ala Grassroot lam riat hluten an nor pay passing an di dik chawio nangin an leina chok thei ta chi lawa te kan long ball rum pe a headlet thakop ei riat luan passing try and dab dapa pekan ronda chuk thaviu me sang puyan an shot leta bol lo ma uyong ko me voin chu hei ni tang thakop mai khel tan po tang mat mai ni he pekan bol lu thaviu a ava ui ve lom le mai jersey number 57 road fella lom thin khop mai KZFA tan hian striker tomsiat striker tomsiat nei ani chho ngal de der to me ni just Jonathan and reset le rimsa puya sota Grassroot Kawnpui corner Jonathan delivera ava lom ve hilsang noi corner le bok Jonathan bok in pele dona
vô uyom về theo lít tục bé cần vượt lùi để phốp mẹ ngun felan kick choga chanda mansira pengala napsa puyen malama minga non dalu ta 52 nun felan cross nuwa ball kal zela John Thanan lam nuwa KZFA lamin ball run changpai vele hal folam plat John Than titlua san suwa titlua ne Grassroot lapangin ka fall khan pomlo le men e deu duala satom uyom le tok rom pet session lo Francis atina goal shot na chan som ka chuanin mon man to silo verem lo chung chom pom pe pop zelanga ne nepsa puyan line an thong hala chan chuan lo head out sak man ne tho le a te kon pe chu zon thanan dale le hala Francis and Sira chana zon thanan da pheng halam ping golan khung datlat maya KZFA lamin ball pass wala kalzela Grassroot Kawnpui in doing kela goal masaberon khung datlat mai khel poi mo to kania district championship in khel ani tun mi hi top 4 in an cup in chu hi district championship cup ani bottom 4 in emerging cup in chu ve mek boka nun felan da chuaka pasir lamanga san chuan KZFA tan antroin don ni rino mazok bang we rino mazok ni so rino ma malama Francis pega zo rino bok train lea jantan heleda sunga pariat lo ma malma kalpui antuman lo ti out sak mana buang alo tang kai ko me KZFA keeper buang hi avon tun tum chu akhelan mangani hi Grassroot Kawnpui corner keeper bena ran khoi thakom me Grassroot Kawnpui lamin changa reset le pot baron thon lu them rot filatan ate ulut to corner apet chelova keeper lo khoi thale keeper ko sang leiting zo me somwe la he rinaman troin don ni Kawnpui aron tlan naya rinom bok troin le don Kawnpui an naya changa chan chu zo kan thlanga corner troin tur zo kalo ni rinaman Kawnpui an pe Kawnpui an cross dona block mana
corner out man to zok ni mo outside zok ni nge nun felan long ball an pe kan run hele le ngala 54 san dama po lane roll vele ya mix sang pe ya sanaman laya zon thana tangin ball chuak pe ya loma manan pedoning offside position thian palo ni than ma peka Ningsa Rinoman dang thea fall Jonathan free kick pendona Jonathan ball pet all some train come ya adu ai chun sang deu ni peka vor thui khop mai 54 in kheng le 56 in kheng le hala khiat lua ni buangan line an pedona an lo block mana buang buang train le Francis Kalpuya ngodang tram sandamati thako mai janthana Kalpuya lo chila Francis an san chuate shiat lu falls lan mai KZFA in free kick and pedona an sipur sunaram chang an nei dona mangtang kai theni chuan poimo khopang walero sounding deu thap maya jon gola kon ko anding deu thap boka keeper hin ven puina skop mai peka asang ta set wala tamba ka gola dingan tama wang khanin abdun taka pet kha angam lo deu leka bolu satli ani lovat le ma keeper ole midang dingina an phak lo nu tura han da luan tuma pekan da chole ngala road fella tan sanai te pa nun fella lo tangkai man ne an khel do me pekan da choga Ningsa Loma Jonathan Rolea Ningsa Petroko me Jonathan slide to me Rinoman on ped lea Ningsa le Jonathan Debun in Changlea Ningsa Sandaman Sota Blokoma Loma Male Ningsa te Peka in Rolea Lemsang puin an dalu da Sapoya Rosalan bati boy man trepa peka ron vol sakop mai chandaman hele lengal lomo main rola ram sampuyan clear sakop mai mingsangan head slipa rinaman ron kho tolea vakal pu them thanpui han kalpui sakop maya Francis and reset le potani pekan vor lut ngala san chuana ron uma malama bolan la chok thei lau mai Misanganan peluya penetration pass Trateu kom me na reta peka Misanga lomam pedam Misanga lo changle ngala lomam dalu le
rin malo tangkai ron da chok thok me chan chua than puyan an pe a siết lua malama mình sang ở trong in dân than lua phô hàm lột lật mình sang ăn đá lụt phải xem là đá chọc ra rốt phèn malaman đã sorry rốt phèn lâu soi sol nè lomam daleta rim sap ya ning sangan chop lu jewa benan ronda chok thok mai Grassroot in nor levio ming sana malamanda chua ka cross ball mana benanun vortha sandamana hele le hal thei maya Francis Rufela le fela te chuna sa bian khop me buanga join dona Francis Rufela tan puina chira rinoman teu thei khop mai fola lo chuak ni KZFA freaking mulaya warsa ven an sipur hi su narim chang an nei do nem su thei do nem peka Rafaelan goal o lo tia pet chelo o van trove goal kan mutlat mai wa han moi te lu le pekan an sipurna goal moi de mai free kick trainer on khunga ni aba pet thate lu le Grassroot Kawnpui nor le ngala veilam tangin mingsanga ball lutira Francis ron dok thakam mai sandaman malaman da alu da Grassrootan mingsanga na dalut offside position lom mana keeper poron op thaveu tho peka siat lua na pet zo mai oh first half tota man timing char ve first half zo main an sipur sun man tlat KZFA academy ten Grassroot academy in goal matchwen khunga half time 1-1 in an chol lok don ani khela monom le mai kulama khonin under 8 under 10 under 12 te khela na mek bokani so lai son laber so under 8 ne hela yan under 10 so ta athanga kuanin under 12 te under 12 a kuanin vengthar FL ZND side and khel mek jersey engo ZND nia grey khu vengthar te ni under 10 a hian Grassroot Kawnpui le Grassroot Kawnpui le 442 ang le mai island jersey rong tang chuan ani don hi sona pia son Grassroot Kawnpui le 442 under 8 ang khel mek pokani half time break azawa
second half khel turin aron lut leta monom le don khop mai game poi mo zet chun zom le don ani nun fela ron chok pe ngala jon thana pe a nun moya tungin bolakal zela Francis le rino mate chuan Grassroot Kawnpui troin folam thlat mai pekan borlu don ani keeper be chu vele hala peka bukin head out le hala buang ala clear thakop mai ruadika ne buang katika 42 rinama sira ruat fela cleansing hala out manu yom luto anu thua touchline na idol la to ne mingsan ball loss vetlat renman thoina Francis an malama sira zok ruadika buang apea pekan vorlut ngala felan head shot tha peka vai nol thale vio mai Grassroot striker palian lo veng thei lewa Paul teka ball vor lut na thei ko me tuni pogan striker de ha rem chang de walo he thei mo lu si thei sel chang kai le viwa min filan on pe chu hala Kawnpui an lo khoi slip kal zela handball oma Grassroot academy Kawnpui free kick and pe dona jon pe turin jon than lalrin ronga ron pe choga pe goal ni chen timing le don khop maya first half an sipur shoot KZFA in shoot na free kick thawnia free kick hi Grassroot hian mangtang kai veng mo jon thana play kan lo dang mana jon than bangin chira kalti le ngala cha jon thana pele ngala cross ball chelo lomom dan mingsang ana bo thatha da pekan ti chuang mana gola ron try nun fela duain sir deu lek u yom kom mai buang ruadi kan thoina mani bong thoi lengal rinaman lalu dona rinama malama ruat filatan felate jon thante isang apia me cross ball tha Fela Kawnpui zela Grassroot Kawnpui nanon tile velarin mor manwati boy mana ajon na sira pe kana veng kio
anh nuôi chú nãy tục bé cả trăng cay cuối chụp bóp mấy anh vẫn trong tê lú lem sẵn đâm anh cuối chụp tóc mẹ cô lom lát mấy thằng bùi ăn thịt lúa anh apil là sắc khóc mà Pega free kick avan pet thale em keeper second ball oma an striker in goal felan goal khong na chan 7-8 pane fall home aham oh play on le Francis set dâu không em bột có dễ là ê khởi à vắt lốm về bây giờ mình lấy thì đâu à sir ê ôi lang ê tan sir Michael à boy nuôi cara Francis an sai tao ta siết lùa thôi tôi còn làm phim hala lo mama đã lấy đã mix sang à try Johnson này tre mazarin roll chalet tok ringot Francis à tum dan ka ron tre lock lat mai ni anticipate chal tu asir lampanga cross baller on oma bena mental he maya ramsang puyam ball cross chelo keeperin timing thatun zetin lo la cha misang ron dalu le zeu sira Jonathan cross benan van hui thatelu le striker dan ball basic trap benan vorle road fela so tum nen felan tlar nuwa lo dang ve lat maya bokana nen fela low drive in ron on changchun zom tan main grassroot la meng Jonathan ron la lu thario peka paltlang theino em avan lom ve Francis an low block le mana rin man pon head chuak try Jonathan bokani changle a mix sang ate Sandaman sira remsang puya chan chuak kan khoi pen sak tha ko mai non fela ron chuak thui the mai let wat angai om lo lanin pe kanan vor ngal wata awa lo om em rot fela in liama mo katia ron to cho vele te lawe ron felan dropa precision head le lengal wat ram sapu ya ni sangan le tuma rodikan dang tlat mai non felan no bet suga chandama Wilma
ngun moi tangin ball fing a chuak treba an lo ti dang mana corner pendon ni KZFA corner valom thuak tho ve nun fela overlapping pui khop mai ron tlan thui khop mai pe ga loin rol wata pe kan lo dang chat thaya lomaman nun fela cross bena in ring man benan low drive in road fela dalu da pega shit lo Jonathan pega in roll tha rinaman chan salo nei le Jonathan rinaman veng kyo mai shit lo nei na reset le road fela na lo chu sak trap chandama sira ramsang puya lomama rodika kata heu valom ve uyom le mai pekan vorle tapap maya rod fela chan savani treva uyom tuk Jonathan asira lomo ma pekan Jonathan dang chat thei tho maya bena rol tha keeper lomo ni min ron tuang mo serlui ten zukal mo sa kola hama an appeal lungoi long sava cái mùi lên đó nha vốn đã cho em keeper tan lại đó em bên này xem rim man bol lakhop mai ruột felan tuma than puyan bắt teu em chan chua awarong kat thave misangan kat thako maya pega vain rol le hal chat pega van tham vor chu hal chat ma rem sang puyan vorlu da rinoma pe chuaga handball an pila Haju betani di keep free. Hanin khela munom le mai Kawnpui academy thave ven ni boka hanin be to ka ni play the point chiang maya malma dalut keu menun moya President da chuk thakang hal khom me Folom letlat Francis and it luni Francis tangkai khom men pick up free kick tum down ka chu thako me pe ka sangan vora second ball keeper in nai theni turin rinoman headlet ha nun moya
xuyệt lùa rung trôi hoa là dần than mình sao à rồi nó mình trôi nằm hoa là má Grassroot Kawnpui là mình trong vậy là tiếng dần than xí ra mình sang à mình mồi lô mà tràn pui cha anh chủ thấy là ruột đi cắt lúa phô là hàm lúa có sai position lô mà ruột phải là uyếm khóc mấy Grassroot free kick lô mà anh đúng là lật thà lo ruột đi căn malama đã chule ngala lô mà run dalu da rin naman head chuak chan sa neya misanga rin nama precision manama chan sa ron nei don avan teu ve lawm le ki par dive thal to Rodega Rodfela offside position train run plan let lat ma Rodfelan mal pang ball na pe tum dia ba pele zoga zon thara min thana veng skom mai malama clear chance nei lawa Jonathan khelen tu on pung zel ai thian ten kal bel zel Johnson này đồn lát anh vẫn tự về anh set up build up khám môi xin tu na hian khel munom taka 1-1 in ne tok mega sikena van huna tamlu tuk to lowa ko kung belzor zo poi modon ko me pega ma ti tha chang ko men out to me pegan vorlu le hal maka rotika ai back pass lom khop maya rinoma hello lên ngol mày là hiền thôi để thì lâu Grassroot Kawnpui dân thằng là pet hello dân thằng bốc mình chẳng lẽ bên này hết next chuột review mày số đó mà keeper anatlat keeper low zok 37 Kawnpui à Kawnpui anh liam đều lát mấy mà rồi chú physio đủ ngay là vin rồi thâu chua là thấy lâu rồi anh chắc cái mà xem anh chắc mua peka lo mama din hun lom deu tangin hein chan chuang lawa corner pen dona
Grassroot Kawnpui ten na ron nor na khop maya goal khung na chan san nei trep thina KZFA lamin dang chan le thilo ja jon thana le moment reseta work felan malama Kawnpui na chan san nei don em chan daman dang nun felan change ngala jon thana Kawnpui tha adi sualtan mai peka ngan moya chan sual zong ni chan sual zong bola Kawnpui na an lo man deu leka free kick pele doni KZFA an mang tangkai ni chuanin huna claim to sia poi mo khopang peka na pen do na avoi ni nan free kick ko tangin khong le thei ni chuanin tuning khel din mundang lam dor don ni a pen mai na ron up so mayal guna top ta 1-1 in 9 he to ni munam hle mai tuna khan free kick pen ma khan aron tlan nai deu so an phing thiam phak an fet thiam vet an kel munom tak ani bottom top 4 in khel kwal tur an nia district champion point musang berla chuta chak ber chuan in district champion cup an choi don ani diong in thir sak bangin kan lom zle mai chak zo kan om taloin 20 point in sem point kan be in sem an khele tur poi modon khop mai